إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كان دخلنا بقى جويا ومن ربي في رسول جويا خبجما جويا جال سما إتي وهي منطقة وليادة تشيفنو إتي ما نخيل هاره مسنو جويا جمتشو أخرتك كونسمنا رمضان فكاتو فنا جويا رمضان تفجيا مراستكم لما مو كانت نوافق بدل جويا خنا جيني جنة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يعني أنا ربي وأنا رامكم توقع لنا خالقا قدادا باتي خفيات كانت تسديم الجراء تنسبب بيفتشودان أكما نبينا عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم إيمانك يسنا روم ساداج رسول الله إيمانك ينيارون سودا نمني إفجلا بدي جرول لنا كيف أركتو والجلا خبدل لنا كديدي والأركتو أكانو تينكم كرافل لين دمكو خلت مهم دانو نمني إفدقى تيس تقنا كان قيسا كبو رب مقداه نمني الرامفته يادتي جما خنا تكاس ديديو سجنتان تقدمته خنا ولك بمني أكمل الدا خنا تتي كندوتا كدي سنراجل كمنين قاسيت تديما تره لكن اسم جويا نتسك أبنهم دچن دبرسو ترتان نتتلفو خنا تدني جنة كنده مچا تره معلومات سجنتا تنا كنا فراتشة يدني أسد توان برانو غوتاني نتيسن بيچان نبرادو فيانا إسني وجه ولا غره إرجادي لسيادة تشيس بربانا جنة هوغانو تيامن سيسن بران غينيو واتو كوميتو يدان نورا بودان سا يچافر تني لا تنو ترفو خنم فريني جنة إسن كومچو تره إيغا سمو غادا غينيو نمنمان كينيو خنو تو قدمنيس فدا مسجد دوبتن دفتني والدمنيسنه تكسي واليامنه سنبودا دفتني جنة مچي سنركب نمالي وان براتي فيلتي حاجة ودقو تردوبا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بيبقى جويا خنا جيني ردي بني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يا رحمتات ربنا وعلالو. آمين. نمدين كان رابواب فتربنا وعقودو. آمين. ربي سبحانه وتعالى قرآن جولسن إفدرا خكا قباتي لال فودانا نقول قدام إفدمان بربانو جولتنا دائما تناتو وانا مرت جنو خنا لا لا دير إسان كانت تبييرتي دائما كانت تقادفو يوغن دلين رفو باتي جمع شرانو نفنا دير فكا دائما كانت دين سماتو دبرتون كانت دين سماتو واتك كبر خايو وفلين مدفع بينا وربودرن مدفع كان دائما توقف جنة يولالي يولتو تقوم ما سينو ربستو تنا أبوتين بيا إسان كان إرقا ربي فرسول كان أسبت دفني إسان كن نجهون حاسون اللي هو كانوا شاخلان تاته والبرا فودا دد خايا ركوت كان كبو بيك إن شاء الله الحمد لله رب العالمين أكسبت ربنا وعمل كيسو ربي سبحانه وتعالى وقاد بتو وهي أمنتي خنا أبانا مني نمني إيمانك أبته لبو أوفيتي في أبانا موهم تدلقي أجج ربي فرسول ديدي لبو ما يساعت الرتي تدان سنة يميتي جنة وقال الله أبو مديد خنا ميتي مالي ربي قد واتك وني رأيرة الجر دوبا ربي سبحانه وتعالى موتي في دنده موتي دنيا في آخرات ربي قدام وسا جول لن تبتنا وانا مجا مخنا دقي فرد بارك الله فيكم جول لي بركة ربي سنة قدو جول لي قرآن ربي سنة تايسو أكسبت دوبا ربي موتما الدندها موت دنيا آخرات نمني أماني ومتك ربي خنا في الإدى ويجاني تكارا جيساني نمني وأماني صلاة أولي صومنا أولي أجج ربي ربما في البيو دلقي ربي خنا فواتك كم قدو ويجاني ربي فلي دا من جرو
eenyutu ibaadaa kanaan fayyadama jennee waggaa laallu abbuma dalage kana jechuudha. Namuma dalage kana malee osoo addunyaan tun guutuun akka Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam iimaan akkana biyyichaa sila addunyaan guutuun ka qabaattu taate uummata kalleehu naaf mootummaa kiyyatti waan dabalan hin qabu jaa rabbiin. Akkuma san osoo addunyaan guutuun kafartee akka ibiliisaa taate shayxaana jallaa sana shayxaana rajiim kana sila addunyaan guutuun akkana jallatte uummata kanarraan irrisanii jira. Izan eega dubbiin akkana taate namni amane lubbuu ofiitiif akka fireewoo lubbuu ofiitiif akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa doorsisaaf ayata kana waggaa dubbatu faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur innaa atadna lilkaafiriin naaran axaata bihim suraadiquhaa kana jaabar nuti abbaan fedhe haa amanuu jee rabbiin abbaan fedhe illeen haa kafru garuu nuti zaalima kaafiraaf nama ajaja keenya fudhachuu dideef duniyaa gubbatti ibidda jahannam kan jogollee ibidda sana isaan marsu kan inni san jidduudhatti gubatu kurfeessineefi jirraa jaa mee laale abbaan amanee akkuma rabbiin aqlii namaa kannee sammuu ayaat ilma namaatiif kannee wahadeenaa najdeeni karaa lamaan nama kana adda baafne jaabar namni ilmi namaa aqli qaba way yaada uumammaanu uumama biraatiin isa adda godhee uumeeti wahadeenaa najdeeni karaa lamaan adda baafneefi jirra karaan jallaan kana karaan qaceelaan kana jennee nama adda baafne filannaas dandeessifne jaa ni filata ilmi namaa kun abbaan ni sirreessa lubbuuti jejjebu asumatti yoo fudhanne bakka masgidaa fidee bakka rabbiin jibburraa hin fageesse jee namni yaadu qabee fiduu danda'a beeke filanna kanneef rabbi abbaan ammoo lubbuuti tana gadiin lakkisa jee akkanumatti bakka isiin teete haa ooltu je'uus ni danda'a jechuudha asirratti laakiin dhumarratti maaltu jira akkuma abbaan ilmaaniin mucaa tokko xiqqoo keessa jallate deem bakka feete oole galgala islaama na kiyyaggalataa hajaa'uun hin jiru haanni kun kana fakkaate doorsisa bakka feete oole deem jechuun san gallakkisee ayyama sii godha jechuun jechuudhaan ni beek ati deddeemi hojii dhiisi bakka feete oole galgala garuu mana kiyyaggalataa jechuun ni qixaadhamta jechuudha akka kanaa bara adaba amma hanga mataan ajjabaattu kanaaf qixaadaa si eeggate jechuu beeka dubbiin akkasane waa'een amantii kunis sanuma rabbiin ilma namaa kana waa hedduun itti lallaba if beeksisuudhaaf waggaa dubbatus waa hedduun lallaba rabbiin ajaa'iba aniin kun isa kanaati rabbiin kun khaaliqa samaawaati wal ardi isa samii uume kadachii uume isa kanaati jee xifima jireenya kiyya harkuu yoo feetan lazii khalaqal mawta wal hayaat isa jireenya uume isa du'allee uume akka isin kana laalee eenyu dalagaa gaarii dalagee dhufa guyyaa san qabxii gaarii eenyu galmeessee dhufaa laaluudhaaf isin uume waggaa jedhu inni isa kanaati ani jee bifa hedduun ibsa rabbiin isaatu gaara kana uume ardii kaballise isa jedha gorfamoo yoo barbaaddan maaliif akkanan ta'an maa dachii keessa deemtanii waan laalle falam yasiiru fil ardii tana keessa bal'ina isii kana maal laalle yoo jabeenya kiyya harkuu feetan yoo tokkichummaa kiyya harkuu barbaaddan jee rabbiin akkanan nu dubbata waa'ee isaa kana waggaa nutti immoo imaana kana rabbiin amanaa jechuu kana waggaa fidu ummataaf rahmata godhuuf jecha nuu kanaaf rahmata godhuuf jecha akka nutiin kun karan taana deemneen kasaarree akka booda maaliif yaa rabbi nabiyyi tokkollee nutti erguu dhabda akkanuma maaliif nu azzabda nabiyyi tokko nutti erguu maa dhabde silaa nama karaa nu garsiisu tokko akkana salaataa soomanaa kanum je'u silaa nutti ergitee silaa nu gubdullee humaan yoo hadiin nu taane maaliif nutti hin ergine jee akka uzirii ilmi namaa guyyaa qiyaamaan dheessineef jecha nabiyyi ergee kitaaba isaa kana duuba nu rabbuuse rabbiin subhaanahu wa ta'ala abbaan rabbiin umrii kanneef aqlii kanneef jiraachise diin kanarraa fayyadamaa ta'uu kadhabe falaa yaluumanna illaa nafsa lubbuu isaa malee waan sigaanu takkallee hin qabu duuba keessattuu zamana kana amriin diin ballate ganda hunda dhuftee jirti raabsiin ergamaa allaha alayhi salaatu wassalaam bakkayyuu ol geessee jira ifaan nabi muhammad masgidaa fi ganda hunda keessaa ifa duuba namnummaan awwaan beeku je'ee wallaala uzrii himatee bahuu danda'u tokkolleen hin jiru duuba wanti rabbiin nurra kaa'e dalagaan jee hundi ammaas tanuu laafta tan irratti hin jabaanne ajajni rabbiin
التنوججو وان نمني دندو وان لمن ما تلفات تكرب الرنكين تلك برت أمانتي إسلاما قل فين تكاو هلان التنسينا هلا شهاداتنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جنكن قل في اتمنى أمانتي إسلاما جاء مخانا لسيان نتاكا مال جتشو رجتشكن هقا درو خرا أمانتي نمني دفو نمني خرا أمانتي إسلاما مسيسا أمانتي خناتا وداف تلك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جتشو خنانا السينا ما جنو أشهد أن لا إله إلا الله جاء من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله أكبر ما شاء الله نتكون أمام سينسا منتيت الرئيمان خيني هروم سوداف أسجرة أكسمت هقاش هذا خنا جنو درن إيمان خيني هروم سنة أكان مر ربي تمنيتو قل لنا قلبي قل لي تكانغرا منتشا أكان ما سينة فكان هقاش هذا خنا ردي بني جنو مال جتشو دجتشون إذا خنا رتي قبصون بربدون نمو متشافر ترجمة ربي تبصحابوتا قبصون بدون أسرب متتجاه فدرا جتشو مخنا نجاني فمنه ويجتشا خنا تكخجان تاتي كنا أفدوبن ديدين هي كان جتشا خنا تيسان نبي خوان تيف هي كان جتشا خنا مال جتشو أشهد أن لا إله إلا الله يجتشون حكا أنقبرمان حكا أردي تنخيس اللي انجرو سمي تنخيس اللي انجرو ربي تكتش ملي جنة كان كيسا باقنا الله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بيان نخنا حكا أنقبرمان حكا أردي بسمي تنخيس اللي انجرو ربي تكتش ملي يجتشون وأن محمد رسول الله نبي محمد إرقما ربي تقبرش ربي جنة كان مسكر جر جتشكون إيغتك كان جنبودا حكا أنقبرمان حكا أردي سمي غيسة تنجرو ربي تكتش ملي جنان وأن قبرما هم ديس مدى بطيبه جني قبرون دنا سينتو مخو قبرون دنا سينتو أولياء دده أمتشون دنا سينتو فلان شفمتك مولي غلاتتو فلان تكتي ملي كان فلان تكتين سن فلان الله هاتي ربي تكتش ملي فلان وان قبرمتو تقراكم جلتت شفمتك قول فمتك أكجنان بنا من التدوبة هي كان جتشخنا أكنت هنا مخيني أفقله وان براتكاف وليجي درافة مبيخ ربي تكتشسن قبته اسمك أفا قبره سنمرت تدعى بيخ جنة سين ولاف قل فينتنا نمني جتشخنا مركنا يسين نبي محمد عليه الصلاة والسلام نقب جرتنا أول كيني نقب جرتنين نقب جرتنا چيقدي ندا جيسان أول نقب جراني چيقدي هذا قال جرانين ونا أسوأ سشاغل جرفا ويجرا قال جرانين بارك الله فيكم نمن ما سكن تارب ترجمه هاوا نرى نمن هاواتكو سببات كذا كذا خريف سنفعل لك هاي مثلا دبمو نمن سكن تاك جارت بفيجته إيجن نمد أبتو خشية سلطان لنا سيركه دور راجع مدجرو هاوا نيجرا سكن تان تهاوني تيجي تجولة تيجي نمدن دماغ جشيني كمدة أجاي بابر الله أكبر هاون كنا بركة رب الهاون ديني في الدعاء واتنا دين كنا تجاني إنسان كنا من ربنا عامل كيسو إنسان كنا على توني دين جرو به دين كنا نملك أديه كنت كيس كتاب هاون كنا بر كيف تكو صلاة دي نملك تكو شيخ خير تكو كرجا نملك تكو صلاة دي أبو بابلو صلاة أبو نين نجفامي مارون نتك إزيم تخنا جاء خنا دوبا اتدين لي دمني كوياتك رجال جرتني من أول كذي جيل بدو أنا كيسني كوياتك دوبا هذا مناطق تملي جاورا سبوا نمنكم صلاة دي سمات تجالته أتكلم صلاة واسر كسر مدن ديسا دعوات تقول لنا مدن ديسا سيد تجالته ماله دينا تديني جامنو بال جمالكم دي مالي يجنة إسات تملي جاورا أما نانجي سنة بتينا ما جتة جنان اتمنادي سا كالجلا جادي ما بدفع يا تتخلته جتة سفته أبا جمال هاي
ati naafeti gana amaaraaf islaama firraa niin deemaaneesi mana kana jireenya kanaas wajjin jiraachuun danda'uu jettee maaltu dhufe musiibumaatti bu'ee beeka rifaatum musiibaatti bu'ee ni rifata yeroo kana duuba ati gizee hunda salaati siin jala maqaadhaaf nama islaamaati hin salaattu diin kana namnummaan xiqqeessi jiruusi yoo ati kan salaanne taate naafeet hojii jiraachuun man dandeenye jetteenji yeroo kana duuba huccuu maaliif nam xaharre guyyaa meeqa huccuu si xahareetiin didde suma salaata irraa hin qabne diin salaata gaaganaanis kun huccuun xaharaa ammaa mana ni jirti yoo dhugaan salaatu deemte khayyamu waan tana qaama dhiqadhu huccuu xaharaan si kanna khayyad dhiqatee jaakama ishaa masan masgida salaati jettee ni dhufee jaa nama masgida dhaabbatu ta'ee jaakama Allahu akbar meelaa ligee hawwan keenya qaban diin namni ittiin gadhaabbatu isaanii bara diin ka gadhaabu isaanii yoo isaan qabsoo godhanii jabaatan namni dhiiraa kun karta karkaaboo kan dandeenye ni beeytani akkam jettan hawwan keenya saniif rabbi amal keessa jenna amantiin gaa jalqaba wanni qulfee amantii seenaneen jecha shaadaat namni immoo yoo jecha kana jee garaa waan biraa gabbarutti deemuu danda'u jennee bara maree tana haafne ayoo dadda yammachuu danda'a gana laa ilaaha illallah muhammad rasulullah jechuu kun oggaa dhufe haqaan gabbaramaan haqa ardii samii keessa hin jiru rabbii tokkicha malee jennaan hulaan biraa hundi cufamteet hulaan rabbii tokkichaa banamte duuba inshaaqalina inshaallah akkasitti duuba namni keenya xiqqoo amantii hubachuu jechuma kanaa hiikkaasaa gadi fageenyaan hubachuu dhabuurraa kaqee hawaayaan matus numa jira hamuhoo jalatti waashuma of ta'elus waan dhabamu haa killa adda addaa je'ee waan adda addaa naanneessi sun dhabamu duuba hooddannaa adda addaa godhatee hawahii waaraa gatu hooddatu sunuma jira laakiin jecha kana je'eetuma jira jecha kana jechumaa wajjiin waan biraa cinaa hoofa sunuma jira duuba dhiiroo ibaadaan namni godhu tulii fi shirkii rabbi cinaa waa qaboonni jentun yoo wal wajjin walit dhufte deemuu dandeessi shirki tanaa wajjin fuudhamte namarraa hin qeebalamtuu jen ibaadaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabi muhammadiin yoo ati bakka shirkii kana deddeemte dalagaa ta'e guutus jalaa hin balleessa ibidda jahannamittiin si galcha nama sii tumsu tokkollee hin harkattuu jedhan iddaa shirkiin dilee akkaan rabbi jibbu diliin akkaan rabbiin balaaleffatee jibbu ta'ee namni tawbatee irraa deebi'uu baate ittiin ibidda jahannam seenu kadhiifamni haaliqaatillee hin jirre maali dilee akkami dilii shirkii tana duuba najjaan allahu minhaa rabbi dilii shirkiitirraa nagaan waa baasu duuba nama ibaadaa isaa keessaa shirkii balleesse rabbi na waa taa'eessu akkasitti shirkii tana akkamin namnirraa walaba ta'uu danda'u gaa jennu yoo diin islaamaa baratee dammaqe qofa yoo diin islaamaa baratee waa hubbate qofa washhadu anna muhammadan rasulullah muhammadiin ergamaa rabbiiti kibricha rabbiiti jennee beekuudhaan amantii seenuu dandeenya mee ergamaa rabbii kana hoo akkamitti ergamaa rabbiiti jennee afaanin jechuu qofa isa jala deemuu qabna rabbi dhaquudhaaf karaa nabi muhammad nutti hin dhufe kana hordofuu qabna rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uunii yuhbibkum allah akkana jaa duuba warri haasawu kun usa callisaa asuma warri na duuba haasawus callisaa ergaa tana mee gabaabsineef kanna isinirraa inshaallah shaakallin barbaachisu duuba yoo ni fi dhugumaan na jaalattan jaa rabbiin nabi muhammad jala deemaadha karaan ittiin jaalala kiyya harkattanilleen karaa nabi muhammad kana hordofuudhaan inni hin jedhu nabiyyiin maalin nu ajaja akka rabbi qofa gabbaruun nu ajaja maalirraa nu dhoorga rabbi cinaa nuti waa qabnee yaammachuu kanarraa nabiyyiin nu dhoorga nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam waan gaarii jedhamu hunda ummata isaatiif bayyansee jira waan hamtuu jedhamu ta ummata darartu ta ummata miitu hunda ummataaf adda baasee jira karaa dhugaa ittiin rabbii kan harkachuu dandeenyu lafa kaayee jira karaa ittiin rabbiirraa nuti fagaannu nu garsiisee nu bayyansee jira kanaaf nabiyyicha hordofnee jala deemnaan rabbii guddaa harkannee jirra
نجر أمتا خيني غريرا خنب محمد جالا نجو سجنتا قبيسا مولودا غده خنان كدبر سوتو جرا دوبا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وهي مولودا خنا غدا تكان جنة مولودا يچون دالوتا نبي دالوتا كي قدس اجينا بين الدبن نمني مولودا الله فاخي غدجه فالله نبي محمد دين وان قران خاي سنجره حديث خاي سنجره تدي صحابون غرغدان كابي بكريسن حكمر المخطاب سن حكا عثمان المعفان سن حكا علي بن ابي طالب حكا ابي عبيده كدوا صحابه النبي قالين سن حكا مولود وان جنتنا غدنيت سل بيخم دبتنين بيخم لو تنبي كبجنا خجل نجرو ايسار في مولود زمان بودا سان يغمت دبجا هذا بربودا درغان تقول فاخه كنم مولود لو تنبي خبجنو جيل فاخه خاي جنيبر خناف نبي جالنا جال رسولات لوكا بيجي أفاني ما تمنى هندي نسم هاته جالت رسولا مولد غرودار بسجرا ورسول الدلين بدا وفجرا خنا مالنا الدبيان فنا وبرتشون ايتو ربي القرآن وقال تربو أكسمت حديث رجما رب عليه الصلاة والسلام أكنت بيان فنا ربي خينيا في مخلوق درات دام با فنا بيان ايتو خنا وايش هذا كباب سنبين كانوا مدبنا برا برا اتيان سودان ونا من فين سلامات سينمتو ويقام الصلاة صلاة رابو دايچو وشهادة جنة جبدون صلاة واي صلاة صلاة نكون علمنا ما تكو في الذي سننا يممو نبينا عليه الصلاة والسلام دائما خيسان كرا صلاة أججا أما تتربق بايسين جيس أما تقرأن بايس يو خليف تتاعته مالف ديف تجا الرجرة فاجي جبي سراجي ولا صلاة برسيسا أما تربى برسيسا صلاة تججا أما تقولن جيسه وسين ديفته ديسو سنجج أدبا دانم جادوبا صلاة ندركم يشورا بركنا يشون دائما ردركم أما تربى رتة أجيني صلاة أنا مندتور فيجرا ها نمني تكتبكو صلاة ديسو مرة شيء سان بدت نجرا صلاة ديسو صلاة مالك ديفته سبب درة مات ربي سبحانه وتعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين hanga guyyaa duutisa dhuftootatte salaatan dhiisa rabbiin siin jaa ati immoo laaftuma salaata dhiifta maaroon nana jissee jettee dhiifta as deebisaa gaamaaf qalbiin as mijiraadha inshaallah salaata dhiisuun akbar alkabaa'ir irra guddaa dilii gurguddaate duuba namni salaata dhiise kafree hujii nabiin sallallahu alaihi wasallam beekaa salaata namni lakkisu laaffisee hadhiisu kafree jiraa hujja gara biraatiin namni salaanne asirri takkeessee jalaa dabarte kanuma laaffisee akka nama ilmaan isaatii fi maatii isaa qabeenya isaa guutuu dhabeetii jira khasaaraa guddaatti rakkabee jira nama kana jechuudha inni beeku rakkinni guddaan itti seenaa jira salaata namni munaafiqa malee hin dhiisu nabiin alayhi salaatu wassalaam salaan namarratti ulfaatu yoo nama munaafiqaa taate malee warra hoggaa nama bira jiru salaatee guyyaa nama bira hin jire dhiisu hoggaa nama bira achi deema dhiisu akka waan hoomaa salaata dhiiftaate namni isaan jechuma qofa sodaate nama dhiisu akkanaa kana yoo taate malee hin dhiisu hujaa duuba rakkoon guddoon bakka kana jira eenyuuf salaata dhiisuun ayyamama dubartoota yeroo aadaan itti dhufte san aadaa guyyaa jahaa yookaan guyyaa torbaa saniif guyyaa dahinsaa hanga guyyaa daansanirraa guyyaa 40titti yoo irraa dhaabbachuu baate dhiinee yoo dhaabbachuu dhabe hanga guyyaa 40 turte hanga sana yamaa godhameef guyyaa 40 takka dubartiidhaaf guyyaa aadaan itti dhufte guyyaa jaan torban baatii keessaa dhuftu kana isaan kana qofaaf hayyama godhame qadaa kafalaan jenne rabbiin hanga kana isaan hoggaa waan kun itti dhufe dhiisuu danda'an hayyama rabbiin godheef yoo soommana taate immoo soommana ni jenne ganatti dhufna inshaallah salaanne eenyuuf dhiisuun hayyama maree nam tokkoof illee hayyama amma hoggaa kana laalla namni salaata dhiisuu danda'u ni jira nu keessa dhiirateetuma dubartootaas haa ta'u namoota waan kanarraa wala baatee umrii waggaa 7 irraa jalqabee namni salaata dhiisuun hayyamamuuf jira hin jiru bara namni salaata dhiisee maarru maanna tuqe maarra juufune eenyu sossobu jira rabbii gudda sossoba moo lubbuu isaa sossobu jira moo maal jenneen laalla
نعوذ بالله رب سودان متخينيا سودان ربي نور هاجراته ربي نكيكا جافا بيا قيامة أمة تقوى جهنم سينو دبته مال تجهنم سلتديه وقاجنين لم نكن من المصلين بتور صلاة دنيا ربي سي ورن صلاة نسني ولم نكن نطعم المسكين مسكين الله يعيشون ترن تجافا دنيا رجرو وكنا نخوض مال خالدين هنجما أولو الددا أوفني تابعني دين كنا قوس ملالة كشنا قرر تره سنتو جهنم كيسا نفديه جان جدولا خناف نمني ترقيسي نمني قدام وان رجراچا تررتي خاتمان ساتاتي ترقيسي تكو غاف تكو كنت تكو غيسا وصوديمو أتقا مخينات الدومي إنما سكران التدفعي جن يرو خانا دوبا واتك دبتو لكن سجلة تكون جماجا كجينا متقرأ جيفتا مالجا سجلة خنا كيستي لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين جاءت خنا كرا عاجي وصون لي آيات خنا دبدي بسو دوبا لبون ساباته نمني جيفتا كن دينتين أكسي جنب ساني دقي مچان كمال دلقو ترى جيغا فدجر مچان نمجلا جندر راو خمنكران جندب الليس قدافما خواتك أمريدين قررت تنكتشانه وانسو كان جوان كتامل دبتو نمان دقي فنه نمجلا بك بدي بك سجالما بك منكرا بك موزيكا بك خلاف مربيتي ملتو مچان كان ترينا عن جنجي دبا أكوان جنم اتكابته وان في قيامات جنجي رب القرآن عمت مخنا لم نكن من المصلين أورا صلاة الران تره أورا صومان تره نما باطل الدجا خيس ديمو تره جاجي متانكم نعوذ بالله ربنا جان واباسو فالله خنا درك جيسي براتا كماس بياتا كدوات التلفه سكرات رتل التلفه جانا نمان سنة ويد دبتان اندقى فرده لا إله إلا الله محمد رسول الله جي كان دجا بسجي سو كان جو لبون صاباته كنت سانه دقيتين اي سمجان كن جي يا فرده جا فرده مال دلقو تره درك جيسي كن جنان درك جيسي خيري دلقو بك مسجد بابت عبادة ربي ترام الله نما قرآن قرأوا دلقا ساتي في عبادة ربي سامله وان براتك خيسنا من جره هنا انجن جدوبا الحمد لله رب العالمين أكسبت نمني جارين دني مرتو آخر خاتمة سا كتربين تول شلال دوبا خناف عبادة ربي تجاجرا نما تخينيا نما وان دقو خنا رالله فجدم ربنا واغلو ورّي على جروس قلبي اسديدس ان شاء الله اكما سن ويتاو زكاة نچو داجا زكاة كن دين كيس جرا دين كان خيسا ايغا شادا جنة ايغا صلاة قبل بودا واي زكاة تدي زكاة ونجن كن قل ليستو يجو وان دلير نما قل ليستو خوري خيخنا اللي قل ليغو توجن نمي تكو قديميسا ندايو نمو مسوته يرو مدام بك زكاة سنجي زكاة راباسو قباجن يوم على بك زكاة سنجي الراباسو رقبا yoo loowwan horsiisee loowwan saachige irraa baasuu qaba yoo re'ee horsiisee bakka zakaa san geesse hanga 40 takka irraa baasuu qaba yoo gaala horsiise irraa baasuu qaba maalik maan zakaan amantii keessa godhamteef jennaan akka rakkataan islaamaa beelawaan islaamaa zakaan kun walitti qabamee ittiin rakkoon isaanii san furamtu warri waa harkaa qabu waggaa zakaa san dirqama jee kanne rakkataan san waan nyaatee dhugu kan dhabne namni waggaa soommanaa waan ittiin soommana olna kun qabne hannamee fi akka soommana kan ittiin olna kun jechuu bara rakkataa fi waliin nama hidhuudha zakaan ikmaana zakaana ummata islaamaa walitti hidhu dadhabaa waan qabnee fi isa waa qabu walitti hidhu gaafa kun zakaa dirqamaa kana hanne miskiina kanaaf ni jaalata miskiinni kunis aboo obeluun abbaa miskiinaati laal qabeenya isaan waluma qabna rakkoo irraa baana horii keenya jeen laalaa bara walitti hidhu jiraa bara tokkummaa agarsiisa rakkoo manni muslimaa hawal bira beelahuu miti hawal biratti dheebotuu miti hawal nyaachisu hagaraa wal yaraafu xiqqoo qaburraa isa waliif kannatu jechuudha agarsiisa amantiin jechuudha hikma qabdi beeka amantiin islaamaa amantii akkanuma deemtu takkaanite jechuudha zakaa kannaa hoggaa jen waanuma qabeenya keessa dura hir'isuu deemsitti hin fakkaatin ni barakata jen sadaqaan zakaan kun qabeenya namaa ol kaasa qabeenyi zakaa yoo ka isaan baafamne
والنياتا بركة ربي كيسافو راجل أكا بيني إساني بركته أكا جرخان المني ركتا وان التين ركو سابا وسن الدم يفجتش وزكاة ربي دبته خراب ودي نمني وانو مسوسن را وقان سابا زكاة أكا خمنو منتين خراب وته اتعانسي وصوم رمضان باتي رمضان صومنو باتي رمضان ورز علىها سوخن أسا وقتك أسا بارك الله فيكم سجنتان كارا جندك يسن بيارا بيشارة دفتيده سجنتان أما سيد بنتون جندك يسن بيارا خنا بيشارة فجرتي خنافو هاسوان بجلن دبرسنا خيسمة خيسمة يسنا يجي تلنا بيسا نتي سنقفر كتشفينا إرجان دبرسنا تون سنبران وغور بان ماله وان دراتك خيسمة يسن رابر بادو متي هنگدن ديسن يون غرغارتن چالسون غرغارا جولن را چالسيفتن إفرخاون غرغارا إن شاء الله رب بركة يسنا غرو أكست بات رمضان سومنو دا بات رمضان بات شعبان أما خيسي جروخنا خيس خراب غدم تكمن إسلاما برا لما فا وصول اللي بدري هنگين درت برا لما فا خيست بات شعبان هجرة نبي محمد عليه الصلاة والسلام أما تلما فاترت بات رمضان خراب غدم ته أكا سومنمو خراب غدم ته سومن سدركا سديت خراب غدم يرو جلقبا ربي واي سومنا أبان فدا سومنو أبان فدلن ها جچو هافرو فري أمو ها واخن جچوت خراب غدم ته دوبا أكا خراب غدم ته يرو جلقبا لما فارت سومنه أبان فدا سومنو خراب غدم ته لما فارت نمني سومنه ها فدان الراخة فلم تواخة فلو نمني سومنو دردده فراديسه ها واخة فلو نما هنياتشسو galgal anjechuun karaa godhamte sanbooda immoo dhumarratti namni lubbuudhaan dunia gubbaa jiraate haa soommanu beeka soommanan dhiifne waajibaa jechuudhaan karaa godhamte baatii ramadaanaa baatii shaabaanaa keessatti akkana karaa godhamte rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuhalladhiina aamanuu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا رب تمنتن أكم أمة إسندورة دبررت سومني واجب قدامي جرت إسنرت واجب قدامي حكمان سا أكا إسن أجج ربي خنا قدون سومن ودان سودا ربي أكار كتني فين ونجا نمني هقا سومني سودا ربي أركتا نمني هقا أجج ربي خنا قد صلاة هقا جبيسي قاع ربي خنا رت هقا لبو إساق أبي إيمان نساء قدتا صدا ربي سخيست جباچا واه ربي خنا بيخا دينيچو خناف دوبا نمني سومنا ديسو نسايا ممينيو تجرى جنة وقالالو نمو من قدو عمرين سابق نمو قدتا داگي خواتك اللهو والله لخدد بيخنايچو خدي الانتاو دن ديني نمو قدتا ديرا هاتو نمو قدتا دبرتدا هاتو نمو ماس لكم نساقبي خون dhukkuba irraa fayyuun hin danda'amne dhukkuba isaa wajjin soommanuu hin dandeenye dhibdeemtu doktorri jajjabaan laalee ati soommanuu hin dandeessu kajeelu haqoon qoobsuu hin dandeenye namoonni kanaafuun soommana kana maal godha akkanis soommana wayit irraa kafalamaa jala likkii nyaata nama takka irraa baasan galgala irraa jechuudha irraa baasan soommanni isaan kanarratti bifa sanin irraa kaafama bifa sanin soommanni irraa gaggeeffamaa jala namni kana malee jiru immoo akkuma jirutti soommanuu dhaqaba soommana jechuun maali if qabuudha yeroo fajriin saadiq jedhanii yeroo sibii salaatan fajriin dura yeroo boosanirraa qabdee ilaa ghuruubi shams gaduun seentutti nyaatarraa if qabuudha dhugaatirraa if qabuudha haadha manaatti wajjin ciisurraa abbaa manaatti wajjin ciisurraa if qabu amantiin gaa waan hundaa nama bayyeensiti waan silaa namarra wal fakkaatu hundaahu yoo nutilleen irraa qaanfanne amantiin bayyeensite dubbatanii bayyeensuutu barbaachisaadha yaada jawaf jechuun inshallah kanaaf akkasitti if qabu jechuun soommana jechuun baaxila irraa if qabuudha haasaa fokkotaa irraa if qabu hama namaati irraa if qabu cubbuu masakkaru irraa if qabu waan cubbuu gosa dhaabbachuu irraa if qabu soommanni ka'ee yoo san fayyaa sii ta'a maaltu soommana nama jalaa balleessu jennee waggaa laallu wanni soommana balleessu beekaa nyaachuun soommana ni balleessa taakka yoo irraanfataa nyaatte oo arrafaasii soommane amata kana guutuu soommana yoo quba qabdaaree eega soommanni dee guyyuma soommanni kaan seenu soommanu deemta gaati soommana sunnaafaa quban qabdi taa
soomana naadee fannaa mata kana keessa rabbi nagaan waa baasu silaa soomana mata kana guutuu ka isini jira bar isini naafe kamisne hijeemta ka soomanaati mire laakiin naadee fannaati soomana kana egahiite hashawala sanutti niinata arma gaa soomana dhufe waajiba rabbiitti dhufeettee jalqabuu deemta taa'ame maal goote irraanfattee akkuma gaa duraa nyaatta gaa kaate nyaata naaf daamee jettee takkaa fudhattee ifumaaf nyaatte irraanfattee fagoban qabne yoo irraanfte nyaatte soomanni keessa jalaan baduu jedhan isin eegalu jira wanni soomana balleessu beekaa nyaachuu beekaa dhuguu irraanfataa yoo nyaattee dhugdeewu rabbumaa nyaachise janeene humaa gaa rakkoon qabu rabbiit isa beekaa yoo nama jallaa tokko tokko mata jabeeysa usee akkanuma nyaate goomaa nyaattaa boobarni irraanfadhe kajuu yoo taate malee san rabbiitu si beeka duuba soomanni waan itti qoosanii miti ilma namaa garirraa nama soomana dhiisee wahiin dalagadha ji'ee soomana hiikee waan biraa naanneessutu jira duuba kun abaaramaa namaa jedheen nama tartiiba tokko hin qabne nama faayidaa takka hin qabne islaaminaa keessaa waan takka irratti kan jirre jechuudha hafirraa dhiifame nama rabbiin jibbe jechuudha salaataas yoo nama rabbiin jibbe ta'e malee hin dhiisu beeka soomanilleen akkuma sane ammaas wanni soomana nama jalaa balleessu beekaa nyaatanii dhuguudha jenne eega soomana hidhuu soomana isarraa jedhama fajiru saadiq jennee yeroo subii salaatu yeroo ifne moggaasamee akkasitti deemu san fajira saadiq yaannu san achirraa jalqaba jenneeni hangamitti hanga yeroo dun seentu jenne akkanaame yeroo kana keessatti wanni soomana balleessu dhageeffadhaa qaamaa fi qalbiin namoo haadha manaa ofiitii wajjin ciisuu yoo argame soomanni badee jira jechuudha. Soomanni badee nafu qixaaxa guddaa qaba wanni kun musiibaa guddaa qaba. Namni baatii ramadaanaa keessa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa uxilla lakum leylata siyaami arrafatu ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum wantum libaasun lahunna alima allaahu annakum kuntum taqtaanuuna anfusakum fataaba calaykum وعفى عنكم ربنا كان جاء حلال سنف قدمه هل كان سومنا خيست هذا مناطق سنوجي الرفون أبا مناطق سنوجي الرفون هل كان سومنا سنف حلال قدمه نيسو نمالما ينجينا تجي فردوان كان إبادة دلقوا ديمنا إبادة جبدو تصرفه الدبا فنه دلقوا بريده چوداف جنة حلال سنف قدمه جاء مالف سندرا دوركات تره غافل درا تكو دوركات تره سوى أنكو نندفن درتي namoonni gareen daangaa cabsee hagaa haramanaa isaatu wajjin ciise faargan wanni tun badii finnaan ofirraa rabbiin laaffisee halaala isiniif godhame halkan ramadaanaa kan jedhamu yeroo soomana furtee fi hanga wayita soomana hidhuun ga'u yeroo hiraabaa ta jenne tana gaa yeroo hiraabaa yeroo itti fajiriin ba'u subii itti salaatan san subii yeroo itti ga'u qabaa mire fajira saadiq janii jira fajriin lama inni tokko akkanumatti moggo samii kana keessa ol deema jala akka eegee ol samii kana keessa deema kanaa miti fajira saadiq ifni moggaa samii akkan akka deemu jechuudha moggaa samii lamaan asii fi asiin ka deemu kun fajira saadiq jennaan yeroo fajriin san mul'ate hiraamni dhaabbate chirratti gana hiraaba nyaachuun haraamichi booda dhaabbatee jira fajriin kaan san ammoo kaadib ka jennu san samii keessa ol deemu san ni nyaata subiin hin geenye yeroo san subii salaatu yeroo sanatti haraami nyaanni immoo halaale yeroo ifni moggaa samii deemu dhufe gana waa takka illee haraam taate wanti sirratti yoo eega fajriin san seene hargamu taate namni haadha manaa feete wajjin soommanni isaa bade namni san qadaa guyyaa 60 hafalaa jedhee bira waa hedduu rabbiin irra kaa'ee keessaa isii tana baatii lama guutuu walitti dhaabee soommane malee irraan kafalamuu jenne takka dhageessanii laa baatii lama guutuu walitti dhaabee yoo guyyaa tokko jidduun fure jalqaba haaratti lafaa jalqaba jenne haara lafaa jalqabeetti fufa akkasitti baatii lama soommanuutu isarra jira namni eega fajriin san bee irraa qabee hanga yeroo makaribni gee soommana furuu jidduutti haadha mana isaati wajjin ka argame abbaa mana isaati wajjin ka argamte jechuudha dubbii jabduudha wanni kun soomana balleessee qixaaxa gurguddaa kanallee fide qadaa san kafaluudhaaf akkana duuba nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaam gurbaan tokko gasa dhufee gaafatu akkanuma jeen jechuudha
خناف أكجار الجبال إيجتشو قمنا يرون أمو فرار راخاسي هنجا يرو يرابا سنتي حلال سنيقون جي بربادا يا رب سنلات تسيوما يا رب المانا سنيخلنا اللي بربادا يا رب ما كانت دبتابا دبينا كخنا أماس ونسو من نمجل عبال ليسو بيخا إفكسيسو فيتو دوافك كان إفكسيس فيتو ركاس كيس إفكا إفكسيس كبدو تكان نجرجي يو فيتو ركاس كيس إفكا إفكسيس سو من نخي بيخا إفكسيفنان سجلا بديجرا سو من بيخا بالليسو ننتاتو اتففنه ونسو من بالليسو آداري فنتنا دبانه تبرتوتا خينيا باتي guyyaa ja'a yookaan guyyaa torbatti dhufu san soomana ni balleessa. Aadaan san dhufte taanaan soomanni isaanii guyyaa aadaan dhufte sanirraa qabe hanga guyyaa aadaan sanirraa raawwattee dhaabbattutti soomanuun isaaniif hin ta'u soomanni isaanii ni bada. Maal godharree salaataan soomanaa isin soomanan hanga kana. Duuba akkanuma firraatti dhiisanii dhagaa jirtanii naawwan keenya. Dhaga'u jiran na fakkaata. Ni dhaga'amaame dhaga'u jirra naan jaaga waan dhaga'u jirtan ijee yoo anuma jala haustan gaabar hin taane maal godhan salaanni isaan irratti hin jiru hoggaa soomanallee sooman nan gasan garuu salaata qadaan kafalan soomana yeroo sanii qadaa kafalanii jan guyyaa lakkaawwatanii hedduu jira gaa dubartootarraa ha soomannee ramadaana hunda hoggaa dhufe guyyaan hangisan jidduudhaan hoggaa dhufe qadaa kan kafalamin walumarra guuramaa ka jiru akkasumas jiraadee kana hedduu jira wanni kun deene rabbiiti liqiin namaatu ni galti liqii rabbii guddaati kafalaa jeega rabbiin karaa godhe kafaluu dhabanii laaffisuun ajaja rabbii rasuun laaffisuun je'ama jechuudha kanaaf hin taatu qadaan irra jiru dubartoonni laalanii hijaabanii ambaatii kanaatti soommanne jedhee firraa kafaluutu irratti dirqama duuba osoo lubbuun duniyaa gubbaa jiran jechuudha. Itti fufee namni soommanne isaaniif hin taane wanni soommana balleessu dahinsa jechuudha. Dubartiin takka yoo soommana keessa kadeessu taate humaa soommanne isaan irratti hin jiru maal godhuu qabdi duuba. Hanga yoogaa qulqullaa'uu baattee hanga guyyaa 40 kareef hin tana jennu sanitti soommana ittuma dhiifti. Salaatas ittuma dhiifti. Salaata san qadaa hin kafaltu. Soommana san ammoo hijaabbattee amata kana keessa feetoo dafuutee guyyaan soomman feetoo liqabdee baatee takka soommanti akkasi guyyaa kan jidduudhaan fuffuraa qadaa san akkasi kafaluu dandeessii jenna. Kana malee ammaas dubartii harma hoosiftu daa'ima jechuudha. Hayoo isin soommana san soommante daa'imni tun onqoodhaan goddamtee akka malee taatu soommana san furuun isiidhaaf ni jiraa jenna. Dubartii ilmoo garaa qabdu kanaaf yeroo soommanni kasoomantu taate akka malee miidhamti ni dadhabdi lubbuu isiitiif daa'ima garaa qabdu saniifillee yoo rakkoo kasadaattu taate isiin sanillee furuu ni dandeessi akka amantii islaamaa maal gooti malee soommana kana qadaa kafaltii jenna isiin hoosiftutunilleen akkasi qadaa kafalti yeroo kana dirqama soommani jettee amantiin ittiin jabeessite jechuudha. Uzri qaban jirra waan ta'eef maal jedhuba namoota kaaniif faman shahida minkum ash-shahra namni baatee tana lubbuun jiraate haa soommanu hiija namni immoo imaltuurra jiru takkaa'uu gaa dhukkubsatee faaqa jiru furee dhukkubsataallee furuu danda'a guyyaa san lakkaawwatee kafaluu danda'a namni akkasii dhukkubsataa ta'e guyyoota san lakkaawwatee haa soommana isaa san qadaa kafalu hiije wanni soommana nu yalaa balleessu wantoota amma kaafnee irraa dubbanne kana kanaaf duuba nama ibaadaa ramadaanaa kana jabeessee baatiin tun baatii keessatti dhaabbannu baatii keessatti soommannu soommanuu hoggaa jennu sagalee teenyaan lallabnee ijjinee ol fuunee akkanumatti jechuulleen dhorgamaadha nama soommanaatiif if qabuu qaba arraba isaa naamusatti godhuu qaba iji isaa haraamirraa tiifachuu qaba qalbii isaatiin gara Haaliqaa deebuu qaba quraana kana akka gaariitti qaraa heddummeessuu qaba akkuma warri dura dabre karaa hedduu quraana kana khattamaa faa ta'an baatiin baatee quraanaati shahru ramadaan alladhii unzila fiihi alquraan baatiin baatee quraanaati baatiin baatii ibaadaati soommanne waajibaa ka soommannu kun duuba ibaadaan as keessatti nuti goonu kun akka jabatti ol fuudhamee nuu qabamu
baatiin baatee si keessa halkan kabajaa qabu haa ibaadaa baatii kum takkaa keessatti rabbiin sanii ol namaa katabu namaan san qonname carraan bareedaan san soomana kana keessatti argama. Nabiin sallallahu alaihi wasallam man saama ramadaana imaana wa tisaaban ghafara lahu ma taqaddama min zambi namni baati ramadaana soomana ruuhii qabu arraba isaatii fatee waa hunda maatii isaatillee xixuu dhiise laaffisee amri jechuudha. Shayxaaninni hidhama waan ta'eef baatii ibaadaan akka gaarii namaa mijjooytu innilleen if qadee isaa qofa jala deemuu dhabee halkan taa'aa bulee guyyaa salaata walitti dekkam godhee balleessuu dhabee waan silaa beeladaa akka isarraa qabdu beeleessuu dhabee laal dalagaa duraanitirraa laaffatee waan silaa akka isarraa qabu kanaas godda'uu dhabee laal tartiibaan fedhu halkan rafee guyyaa dalagachuu qaba gaa namni halkan qaaxiraa taa'aa kayyan kanaas namaaf fidate malee hin jiru maaltu jira halkan kurnan boodaa san qofa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haaya halkan kana osoo rafin jiraachisaa jiran namni keenya soomana qaaxiraa bulee ganama jeetti qishoor kala laatee dhufee lafa dhawa zuurii lafa walkoon musiiba asri lafa walkoon musiiba kama gariiba dirqitti ol kaasaniitu jira duuba horii beeleysaa oolee waan silaagaa haqa isarraa qabu gandaas osoon gargaarre baa hunda jaartumarra gallakkisee ilmaanmarra gallakkisee yoo nyaanni san xiqqoo ka irratu taate balatti buusaa bargalgala maal abbaa keeti isin soomanatti hin jirtu si fakkaate rabbiin akkana siin hin jenne gargaaru qabda rafaa oole wanni siin jeen jiru duuba dhugaan amantii keessi jirtu kana rafaa oole wanni siin jeen jiru baatii keessatti ummanni jajjabaan jihaada as keessatti godhan jihaadni duula badrii jedhamu guddaan islaama keessa sadarkaa guddaa qabu san baatii ramadaana keessatti gaggeeffame hirrafne jechuun guyyaa hirrafne jirre halkanis hoggaa taa'u yoo ka taa'u ta'e maalaayee anuman nama fixuutu jira yoo ta'e muuziqumatti hin bananne malee waan sana gadi badirra hunda laaqaa nama buluutu jira haamee kana hunda yeroo kanatti fayyadamnu baatii ramadaanaa akka gaaritti arraba keenyaan soomannee badii adda addaatirraa nama waliin balleessine dhiifama gaafannee rakkataan keessa jirullee gargaarre bifa bareedaa tokkoon quraana rabbiitti hojjetaanee dhaggeeffachaa rabbi kadhachaa zakkaraa waajiba salaataatis jabeessaa haala saniin haa deemnu nama soomana kanarraa fayyadamnus rabbiin haa godhu. Isin irratti dheereesseeni hedduu takkaan dheereesse maaliifin dheereesse wanni kun wal jala deemaa fi warri sagantaa na duubaan qabus gaa sagantaa bal'oo jira Sheekh Sultaanillee sagantaa bal'oo qabatee na duuba jira akkuma sangaa gorsi nu durallee waan babbareedaa dabre kanatti dubbannees gaa walumaan namarraa fayyadamu rabbiin haa godhu kanaaf nama baatii ramadaana irraa qeebalamtu rabbiin haa godhu ganda gaa khayriin keessa wal qabamtu rabbi sinaa taasisu ganda balaan adda addaa keessaa haati rabbi sinaa godhu ganda hamiltan hamilee teessa rabbi haa jabeessu hamilee teessa rabbi haa jabeessu hamilee teessa rabbi haa jabeessu ganda namni hamilee dhabilleen hamilee ibaadaa yoo dhaban isaan keessa dhufee hamilee san guuttatu mee rabbiin haa taasisu amiin آمين يا رب آمين دائما كناس ربنا وابرسس دائما دين بكجار ربنا وابقدو والرجاء سرت مالك أرجو ما يجرو سنة ربنا وعمل كيسو آمين سرفون تنكرشي كم ميغان سنة نكجي كم دبتك سنة نكجرا مسجد نساس انتجري الله أكبر آمين ربي العفو آمين ربي العقب بلا في حسد ربي جلاجة عقب ما بركة ربي الحاقن نمو نبرات الله ترشيكم تكا كدير محمد عبد الله غجو أسرتنا كيجرا أكسبت كيجرا سر ربي الحاجالته نمد دولا شيء سلطان فاكار كاكبني خرس الجنة إن شاء الله نمغر سغنا فجدم ربنا وعقدو نقول هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته